Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam akayat nati agpailinged itinaga na Vina, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nabaligi ti binangon ko a negosyo, ngam agingga ita, awan pa'y planok a makiayan ayat. Gapo takay kayat kon nga ipamaysa ti atensyon ko, iti negosyok. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Vina, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga napigsanday to'y bakery, Vina. Talaga asaanin ang maliklikan ti ibabak ng mau. Saan pa'y ama ko na abak na nga, tata? Kaputa bakery pa'y laang mo to'y negosyo. Ay nabalasang kau. Makunalatabak ng kan. Gaputa itisaan nga agbayag. Manglukat metain ti sabali pa'y abrans ti bakery iti kabangibang nga ile. Wan, tata Cardo. Nang lukatak manan iti may sapay a branch ti bakery. Kat duwan ton ti branch na. Kahit anya nga iti planom inton manglukatan ti sabali pa abrans ti bakery iti kabangibang nga ile. Di, ipamaysak ti mga sikaso iti binangon ko ang negosyo, tata. Balasang kau. Awan pa'y plano mamakiasawa. Awan pa'y plano kakasta, tata. Ay, di mo kunaan nga agbakbakat ka abalasang. Awan mabalin ko, no kasta titurong na, tata. Sikakit di mat. Ala, ikan na kun itigat-gatangak at tinapay. Tain na kun agkapay. Sige, tata. Kat saan mo nabayadan? Itid kun kada kayo alibre. Nang lukat kamat gaya man iti may sapay a bakery, Vina. Wana nang. Nang lukaten idi pa'y kalman. Umay kayo agpasyar Ay katwen anak. Dua kaminton nga umay ka ni Rudel akabsat mau. Sige, nanang. Ado tinaimas at tinapay ijay. Mangpili kayon to iti kayat tyo akanan. Nabaligin ti negosyo, manak. Isu amaki asawa kamatan. Iti kasta, maadaan kamatan iti bukod mo a pamilya. Ay na, nanang. Agpada kayo iti gayam ko. Akanayon akasta ti bagbagana. Awan pa'y dayta iti panunod ko. Saan ko pa'y akayat ti makiayan-ayat. Manang Vina, ada sa nga ilim. Ni, sino kumati sa nga ilik. Kat awan mat namnamaal ka sa nga ilik itangal daw. Ni Manong Rohel. Kaya't nakakano ang makasarita. Ha? Tanya ko mama ti ibagaday, jay? Umay nakakano armen, Manang. Ay na, saan ko lapagan anong day a tao? Nakapres-pres ko. Iso papanawa mon. Anya? Papanawak, Manang. Saan mo nga rod asang wen? Nagdagulit kalakit din aya. Imbagak lang nga din a papanawam. Di kayat na asawan. Saan ko akayat asangwan? Saan mo mat asinago ni Rohel, Vina? Saan ko ang masango, nanang? Ado tinaskan nga ramidak. Jak masango timang sanga iligan ko na. Kit kinasaritam lata ko man Mamin ano laeng mat nga ibagam kenkwa na asaan mo amasangaw timang sanga iligan kwa na. Gaputaan da pa ka kumikumam. Ay, basta, nanang. Saan ko akayat ang makasango day a tao? Naimbag ko no awan madamdamag ko maipapankan kwa na. Ay unay kalakit din, Vina. Isukat ngawan pa'y kaayan-ayat mau, gaputan napili ka iti lalaki. Saan nga iti napili, nanang? Ngam, saan ko pa'y at talaga akayat, ti makiayan-ayat? Adayam among kanyak abaro ko nam, Ryan? Wan Vina, nasingpat day jay. Negosyante matlang akaskan ka. Isong kinaawatan kayo lakit di. Ay na, Ryan, saan nga interesado iti dayta ko nam ngayam amom kanyak. Sayang laang ti panawon ko iti dayta.
Imbes na makiam-am mo ak itinuasin nula dita, ipamay saklaangan ti negosyo. Imbag da ito adda maitid na pagsaya atak. So asardangan nakman, Ryan. Ala, wanen. Sika talaga. Nuapay mo't ngamin, asaan mo akayat ti makinobyo. Indinto taadu mo't ti aggusto launay kan ka. Ay, basta. Awan pa'y dayta iti panunot ko. Iso asardangan yon ti mangrengreng kanyak, maipapan iti dayta abanag. Kayat mo nga rod, ti agbakbakat abalasang. Narigat sa mo't dayta. Narigat ti agmaymaysa. Saan mat nga iti kasta? Madanan tulad ta dayta. Basta saan pa'y nga ita. Ayan ka din ni Rodel, nanang. Simrag ka di iti opisina da? Wen anak, nasa paasimrek jay adem. Anda ka nung amin para, mitibos na. Kung naktumat ngamin kankwa nang agnegosyo laangan, tabos na ti bagbagina. Ngam saan namat ngamin akayat? Kaya't namat nga road ang may apply na ti inadal na akurso. Sa bagay, choice namat dayta. Ngam no siyak, mas kayat kun ati agnegosyo. Nagduma kayo ngamin iti adem, anak. Gam tinapatag, agpada kayo nga da pagsapulan na. Dayta ti kapatgan. Husto kayo, nanang. Agpada kami adi-adal. Kan agpada kami nga ada pagsapulan na. Maragsa ka na, para kada kayo nga anak kao. Kasangay mo gayam inton Sabado, Vina. Agsagana ka kade? Ay, kat syempre mat Anyat serbina ngay nga da kwartak no sa anak mat nga agsagana iti kasangay ko. Sa bagay matkit di Sigurado nga dulakit di ti saganam. Kat umay kanto Da kayo ka ni Ryan. Da kayo ti kang runaan asa nga ilik inton kasangay ko. Ay katun talaga nga umay kami. Kan awisak to pay dagiti daduma agagayem tayo. Agpaluto akto kanina nang iti agkakaimas at araon apagsasangwan tayo. Talagang ado ti inawis mo ita nga pa nagkasangay mo, Abina. Kan nagado ti sagana. Wen nga rod, Vina. Nagado ti sagana. Sa bagay, kasta talaga ti ado ti kwartana. Alakit din, mangantayon. Talaga amasapol mat nga enjoy ak ti biyag ko. Saan mo't adakas ti ag-enjoy Basta adalaki di kwarta nga aramatan. Wan matkit di Ay, sabali la talaga ti negosyante akas kan ka, Vina. Wen nga rod magatang mo amin na nakayat mo ita. Gaputan na baligin ti binangon mo ang negosyo. Jak matinamdama, akaimaak gayam ti agnegosyo. Pinadas ko lang matidi. Nang idisan nga agbayag, ininot mo tan apimig sa ti bakery ang negosyo. Kan anda pa yan branch na. Pudno dayta. Ngamne, sayang. Gaputawan pa'y matnobyo mga gingga ita. Di kagdanag, Lloyda. Dumtang tulat ta dayta apanawan. No ita, ado pa'y ti planok. Planok pa'y apador asan ti negosyo. Nakabada wad dagiti sa nga ilim, Vina anak. Nanang, ala. Tulungan kayon amang isimpa kadagiti na aramat iti panagkasangay ko. Da kami latan dito manang, ingkakataginanan. Amok ka nabannog ka ng sangayli kadagiti bisita mitay. Hiwan mat ngamin anak, ingkalatan iti silid mo. Da kamin ka ni Rodel ti makaammo ditoy. Ay saan Tulungan kayon tapno daras amalpas ti trabaho. Alang rod manang, sikati makam mo. Alaga rod, rugyan tayo ti agisimpa. Iti kasta, makaina na tayo matan. Anya ti kunam, Lloyda? Makiasawa kan? Wen Vina, agkalaysa kamin ka ni Joban iti kabitan na panawan. Oh, di nasaya ato kasta. Katsakto ti agbalin aninang ti agbalin nga anak yo, ha? Ay, uwan talagang alaan kanto aninang ti anak me. Saan man aday ta ti pagsaritaan ta? Saan kami pa'y mata nagkalaysa? Anakan ti pagsarsaritaan ta. Oh, Vina, saan ka kadi nga umapal? Makiasawan ni Lloyda.
Idinto ta si ka, awan pa'y nobyom. Sika talaga, Ryan. Anya ko mga iti apalak. Adan tulat ta, Ha? Ang amkaan huntupay ngay. Ala, husto daytan. Amangan numasuron tumanan ken katigayim tarayan. May bagpay ni Loida pagayam mo tamaki asawa gayam man Vina. Si Kangay, awan pay ka day ti agar-aram ken ka. Ay, awan pa'y agaram kanyak, nanang. Kan sa anak pa'y anak kasagana. May papaniti day ta abanag. Ang anak, saan ka nga umububeng? Kasanun tulangan inton bumakit ka. Kan saan ba't nga agnanayo na si bibiyagak? Kasanukan tulaangan inton awanak taon. Di pa'y katagmay-may sakan taon nga agbibiyag. Saan niya apakadanagan day ta, nanang? Makiasawa ak tulat ta. Ay, kaanon tupay ngay. Sapay magagaran akmat na maadaan iti apo ko. Ala ni nanang. Awan pa'y asawa, ngam apo ko adagos ang tibagbagayo. Kituan tati kayat ko, makitak pa'y mati apo ko ken ka. Kas dapat ka ni Rodel sakbay matayak. Ay, saan aday ta ti panunutan nyo, nanang? Agpaot pa'y ti biyagyo. Iso saan nyo man adakdakamatan ti patay. Gaputa, adayo pa'y amapasamak day ta. Mga sawa kan, Rodel? Wan manang Vina, ikalay sa akong tinobyak. Si ka ngay manang, awan ka di pa'y planom amaki ayan-ayat. Manun titawan mo, saan kanto na makaanak no kasta? Kasano nga'y amadaanak itinobyo, kat awan mo't dagiti sigud nga agar-aram kanya, adamot ten asawa da. Day tangamin kat manang, no apay met ngamin asaan ka pailaan ng pili iti sinong batam kadakwaday di agar-aram da pailanggan ka. Itangay, awan lakit nga ruden ti mayat nga agdaton kan ka. Gapo siguro tamabaindan. Ngamin, tunggal adda agaram kan ka idi kat basted adagos. Wan nga rod. Iso nga amangan mo ang bakbaketak na balasang. Sa anak siguro amaki asawa. Gapot aging gaita. Awan mo ti agdaton kanya. Dumteng tulat na day tamanang. Basta, nadanto agdaton kan ka. Song bata mo na dagos. Tapno makikalaysakan tumeten. Mga sawa mat gaya man tikabsat mo. Idinto ta si ka, awan pa'y agdat-daton kan ka. Ay, wan nga rod, Ryan. Kat dudwa kamin kanina ng ijabalay. Tadamot din asawa ni Rodel. Sa balin ti pagnaudanda. Kahit kasano daytan ngay, makiasawa kamot ngaminan Si Kamot, kasano ko maamaki asawa Kat awan mo't nobyok. Kan awan mo't mauray kung agdaton kanya. Sikan tumot ngamin. Adu edi ti aggusto kan ka. Ang awan mo't napilim kadakwada. Wan gapo ta tinegosyo kat nga rod ti impamaysak. Kat ita, naduras nga agpaiso ti negosyom. Ang mawan mo't pamilyam. Narigat ti agmaymaysa. Nang runa kat bumakbaketen ni Nana Celia. Asinun tupay nga itikad kaduam no bilang. Day tamat nga rod ti pampanunutag. Ado nga agpaiso kwartak ita. Ngam kasla sa anak mo't anaragsak. Gapo ta awan pamilyak apang ipaayak kadagiti nagrigrigata. Vina, anak, bumakbakit akon. Saan ka kadi mabutang? Nga ang mga numapukawak taon katawan tuntikad kaduam dito'y balay. Kinapudno na. Kaya't kumatan ti makiasawa. Iso na laeng. Taawan mo't mayat ngagdaton kanyak, nanang. No idi payla kumangamin ana panunot mo dayta. Di adapay kumaanak mo itan. Kitaem ni Rodel kabsat mau. Duan ti anak da iti asawa na. Wan nga rod, nanang. Agbababawi ak ita.
Nunang pili akla ko maidi kadagiti agdatdaton kanyak. Nalabit, ada ko mamutin pamilyak ita. Saan pa'y anala daw ti amin, anak? Mabalin mo pa'y mati makiasawa. Nulakit day taaddan tumanen agdaton ken ka. Panagkunayo ka di, kat adanto pa'y mayat kanyak. Agkwarenta akto, nanang. Ay na, anak. Awan iti edad day ta. Nulakit day ta napudno ti agayat. Saan na akitaan ti langa. Wano kayat nakalata nga uray addan edad mo. Kasta tinapudno nga agayat, anak. Kumusta kayong kininanang dito'y balay, manang? Kastoy, medyo nakapsoten ni nanang. Ay, adun ti an na yun na. Uwin nga rod, manang. Bakit mo't ngaminan? Iso agagangay daytan. Ngam di ulat taliwayan na patumaren ka nagiti agas anas ka na tumaren na. Kastamot na nagiti vitamins na. Kan pakanam ka nagiti nasusustansya amakan. Kas kumay tinatan kan prutas. Ay, wan, talaga mo takas na ti aramidag. Gaputa kayat ko pa'y nga agpaot ti biyag ni nanang. Uwin, manang. Mamatiak nga agpaot pa'y tibiyag ni nanang. No lakit di, tamatari pato anay imbag. Wan ading ko, talagang aywanak ni nanang. Gaputa isolangan ti kadkadwak dito balay. Kat, kumusta mo ti pamilyam? Ayos dalat tamot, manang. Kinapot no na, kayat dati agpasyar dito. Kayat da kanumat ang makita ni Lola da. Kastamot kan ka. Iso nga umay kami to agpasyar dito inton Sabado, manang. Sige nga, Rod. Taagluto iti pagaayat da aputahe. Kan sigurado ang maragsakan ni nanang no makita naman yung dagiti apo na. Nakapasyar ka man diti balay, Loida. Kumusta ka mutan? Medyo nabayag, asaan taan nagkita Sikat yarumbang ako musta Bina. Awan nga agpaiso. Nabayag mo't na saan ta nagkita. Mapmapanak mo't iti bakery asigod ang nagtrabahwak idi a branch ti bakery. Ngam saan ka mo't amaranranaan ijay? Wan gaputaman manuak mo ten amap mapan ijay. Kan kadagiti daduma a branch ti bakery. Gaputa saan ko ang mapanawan ni nanang. Iso nga imbilin ko pa'y lang kadagiti katalag ko ti negosyo. Kasta gayam. Kat, kumusta mo ni Nana Celia? Ay, katkas managsaksakit mo tan. Adon ti marikrik na amadi iti bagina. Ay, kaasimat nga rudan ni Nana Celia. Kat, kumustan nga Awan ka di pa'y tagdatdaton kan ka. Awan pa'y. Kan maysa. Awan siguron mayat kanya. Gaputan na taenganak matan. Iso analabit. Agbakbakutaklatan abalasang. Pimusay ni nanang kat agmay may sa akon. Kat hustugayam ti imbagbaga idi day dinanang. Narigat ti agmay may sa. Sarsarong karandak matlatta darudel akabsat ko kan ti pamilyana. Kat sa anak maten anak ki asawa. Dagitilangan kakaanakak timbilang ko kas anak ko. Tuy pagayam mo, Vina. Vina pagayam ko agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti pakasaritaam. Impang pangrunam ti negosyom, kat di mo na ikan iti panawan mo ti may papankan ayat. Angam saan pa yanaladaw ti amin. Sapay lang ko tadumting to ti lalaki at talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Vina. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.